وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai kelas dari berkaitan dengan kasus pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan. Jadi saya himbau pada bapak semua yang mempunyai kebutuhan ini agar memperlihatkan kegiatan sehari-hari. أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض. Dan himbauan daripada Bapak Kapolres salah satu adalah mensejahterakan masjid, memberikan pengarahan-pengarahan di masjid ini. Kami atas nama masyarakat seluruhnya menyambut baik kiranya atas program yang disampaikan oleh Bapak Kapolres.